her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Halo, assalamualaikum. Nuronyo, kalian turun. Karena offroad, nyo lam danau legit, yang putar-putar, gunung, menteng salju, dan nyo di sekitarnya adalah danau. Yang motor menteng kelih, putar-putar, nyo offroad. Ini danau itu. Begini oleh motor kalau motor. Alright. Okay, Mami.
bola. Okay, Mami. Let's go. Ya, bravo. Ya, bravo ya. Yes. Putika. Hai Rem. Kegiatannya mendung tanpa lompat. Berarti sama tujuan tanpa artinya gunung mendung salju. It's okay. It's okay. Hey, stop. Kamu kuat. Stop. Hey, stop. Stop. Okay, I help. Stop. It's okay. Stop. I help. I help. Punya tetap menang kan? Tiganya 4x4. Dah. Okay, tu kerja. Tu kerja. Lagi biasa aja. Lagi biasa aja. Okay, go. Ya, see? Ada 4x4. Anu mit lah motor. Nak kena lagi ya. One more. Apa yang lalu? Ya, lagi ya. Yeah, give it. Yeah. Ya, lagi ya, Mami. Lagi ya. Aduh. Ya, kamu. Yes. Kakak jalo. Oh my god. Hey, Mami. Yeah, lagi ya, yes. Stop, Mami. Kata kayu aku. Kata. Stop. Memang kan. Gimana? Hah? Lupa kata, nyodor depan. Yang ke dalam labu. Okey, Jidran, di pedang bak brek. Gimana perasaan? Hah? Ibu negara. Okey, dalam depan. Apa? Ya, lah
Melayu kan? Halo ibu negara ya. Ya. Gimana Mami? Koprak kuda apa aja koprak kuda. Iya. Mami. Oke. Oke, thank you ya. Sampai jumpa makanan lah. Oke. Yo kabe. Kana lah baju hop. Kaji tak kamu. Kana lu hop. Look. Oke. Oke, makan. Sudah. Let me open the food. Nah, baju. Lebih angin ke? Bisa kan lebih yo. Eat, Ajura. Eat. Mama. Ya, pindah dalam motor nama. Nah, kalau tak mau sangat. Tadi nak apa kumpulan deh. Hang on, okay guys. Oh, adik. Yes, adik, be careful. Oh no. Oh, ya pula lang ihira dia. Labo kan? Sit. Wow, adik kok kerajaan. Tempat baru aja juga ada. Rolanya. Lalu motor. Kamu dia hampir terus kan? Dia halo dia. Kau jom dia sini. Alia, are you okay? Huh? Are you okay, Alia? Dia pulang yuk. Suruh kan dia nak kapal kabel lagi. Ini pak lebih ni lah. Oh ya, kakak. Kakak dua adiknya kakak. Suka. Ada. Dia dah pergi. Adik kakak. Adik pun yang ada memang tak mau ya. Ada. Depan ni. Ni pegang je. Oh, je motornya ni. Pak apa motor biasa ya? Yes. You see baby? Okay. Okay, let's go. Si baby. Oh, Allah. Oh, you don't like it? I want mommy to drive on this map. Mommy, I want mommy. Okay, I want mommy. Oh, ni buat tak ni buat motor itu kan. Buat tak tu.
Nyom yang sedap rasa nak tarik dia mudah. Okay, good. Get off. You want to do eagle tree. Program Jokowi. Duduk laut tu dah. Yo ke truk kawasan Lumpur Kampungan Abi. Ini sekitar 3 jam lebih dari kota, dari rumah. Itu lagi suasana lah kampung, dari rumah jauh-jauh. Man, ini perbedaan untuk lah kampung ni urung-urung kaya. Urung kaya ya tu ini berarti jauh dari keramaian, dari rumah jauh-jauh. Ini rencana ya, ini gunung hanya Lumpur je nak dia gunung. Untuk nak berapa betul itu nak offroad, nak pada betul Lumpur. Jadi kamu duduk kat pertama. Semula. Berani. Berani jago. Kita wali bayang. Tadi Dia sendiri. tanya kan galak di kota dia awaknya galak dua ribu mungkin kan. Bir. Jagung lah, strawberry, biasanya nak pulang. Raspberry. Raspberry. Oh, pemana? Kat angkat lah. Lama ni dia baru lulu. Jalan kampung ni jalan Sabah Arah. Oh, nak kuda lah bunuh dia. Rolly Boleh. di danau Rolly. Danau Rolly. Danau. Nak apa ah? Jalan nyok bersih lagi jalan Jambang di kampung tu. Jalan jak ke Gerbang. Ataupun jalan jak ke Tiago. Nyok offroad. Mana ni tengok jalan. Dia tengok di cici wajah dua je. Adik-adik ajak sekali mudah-mudah. Itu berat. Nyok kali jalan aspal. Nampak dia tua perlu yang tadi tu weh. Bibina betul weh. Yang khusus berarti Steve Lake Boat Lounge. Ni kau motor-motor raya lah ya. Itu motor-motor truk kita. Baik kau kat mana kita yang berarti rata ya betul. Oh, nak cabut je. Kau ini mungkin empat kali squat ni kan? Kan ketuan bang. Tu ya berlaku. Ya, kau. Oh, dia betul-betul. Kan tu squat. Okay. Yeah, we go to the beach. Katakan. Ada ke Alia? Kena garap tu. Yang kena ada ajak air ada pop ya. Boleh. Oh, berarti kena berarti. Kena sudah. Jalan pop ya. Oh my god. Ini betul. Tadi jalan lagi. Oh my god. Tadi. Sorry ya. Sorry. Tak jalan. Bukan kedek tadi nak. Sorry. Apa squat? Yang bersih jalan. Buruk macam jalan. Banyak beberapa kau ada guna. Yo, memangnya ke akhir-akhir bukan akhir-akhir musim lebih, tapi salju mana ni? Yang ada salju. Dekat musim spring.